mu mujyi wa Sake muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyoba ni cyose mu bahatuye nyuma y'uko kuri uyu wa gatanu hacicikanye indege z'intambara ziri kurekura ibisasu biremereye. Umwe mu bari Sake avuga ko kuva mu masaha ya mbere ya saa sita kuri wa gatanu aribwo indege z'intambara zatangiye gucicikanamo zirekura ibisasu biremereye. Ni indege z'intambara za FARDC zabyutse zimisha ibisasu mu birindiro by'umutwe wa M23 ndetse uyu mutwe ukaba wongeye gutunga agatoki k'igisirikare kurenga ku cyemezo cyo guhagarika imirwano. Muri uyu mujyi wa Sake kandi hagaragara abasirikare ba FARDC banyuranyuranamo ndetse n'imodoka zabo bigaragara ko rero bari mu rugamba. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa wari wagize icyo avuga kuri ibi bitero byaramutse bigabwa na FARDC yagize ati ku isaha ya saa 5:36 igisirikare cya Kongo FARDC gifatanyije na FDL Maimai ndetse bacanshuro noneho ati bakoresheje kajugujugu z'intambara mu bitero byabo byagabwe ku birindiro bya M23 birimo ibya lokalite ya Nenero. Ni ibitero bibaye nyuma y'uko umutwe wa M23 utangaje ko hagaritse imirwano ku mugaragaro nk'uko bitangaje ku wa kabiri cy'icyumweru tariki ya 7 Werurwe, ariko kuva icyo gihe FARDC ntiyahwemye kugabaho ibitero. Uyu mutwe nawo wavuze ko utazicara ngo wipfumbate mu gihe wagabwa ibitero na FARDC, ahubwo ko uzirwanaho kandi ukanarinda abaturage bari mu bice ugenzura nk'uko uyu muyobozi Bertrand Bisimwa bigarutseho. FDLR ikomeje kwerekwa na M23 ko irwanira igihugu kitari icyayo nk'uko bigarukwaho. Imirwano yabereye ahitwa Karade ndetse n'ahitwa Muraho kuri wa 8 Werurwe 2023 barwanya umutwe wa M23 bihanije bidasubirwaho inyeshyamba za FDLR zimaze igihe zirwanira FARDC. Umutwe wa M23 wakunze gushinja leta ya Kongo gukoresha inyeshyamba za FDLR banashinjaga kwica abaturage b'abanyekongo ndetse no kubambura ibyabo. Utu duce twaberemo imirwano dusanzwe tubarizwamo inyeshyamba za FDLR, ikaba ari nayo mpamvu imirwano yabaye yagize ingaruka nyinshi kuri FDLR. Izi nyeshyamba zikaba zigizwe n'abahoze mu ngabo zatsinzwe mu Rwanda ndetse n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu itsinda ry'interahamwe, bityo ikaba ariyo mpamvu badashobora gufata icyemezo cyo gutahuka iwabo kuko bazi ko bahita baryozwa ibyo bakoze. Abarwanyi ba M23 bahanganye n'inyeshyamba za FDLR zibonye bikomeye bavanamo akabo karenge barahunga. Mu by'ukuri n'imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza FARDC ndetse n'umutwe wa M23, ariko FARDC ikaba ifatanyije na FDLR ndetse na Maimai n'abacansho batandukanye bivugwa ko harimo n'aba Wagner baturutse mu gihugu cy'Urusiya. Mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu. Imihango yabereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Insanganyamatsiko niyi: ntawe uhejwe guhanga udushya n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire. Ijwi ry'Amerika yavuganye na bamwe mu bagore bakoze imirimo itamenyerewe. Wa mbere ni Irene Wantege, umubyeyi w'imyaka 33 umaze imyaka 5 atwara ikamyo zijya mu mahanga. Yavuganye na Asumuta Kaboyi ari muri Kenya. Bigitangira uba biteye ubwoba, ntabwo uba wumva yuko ahantu hose bari bukwakire neza. Kimwe na rimwe hari igihe ugenda ugasanga hari nk'ahandi abantu bagiriye ibyago, imodoka bayitwitse, cyangwa se wenda ugasanga ahantu hari aho bashyika bakadutera, ugasanga hari abantu baje barabarasha cyangwa se bagize ikindi kintu bitera ubwoba muri wowe. Ariko mu bijyanye n'akazi mu muhanda nta bundi bwoba biteye, ariko umutekano bitewe n'ahantu uherereye. Wenda tuvuge ukorera nka kampani idakoresha nk'imodoka, imodoka bayagupfiraho ntibagufashe, icyo gihe wagira ikibazo. Ariko mu buryo rusange by'umutekano wacu, dufite umutekano impande zose mu bihugu ducamo, nta mutekano mukeya dufite. Iyo twagiye amahoro tukapakira neza twihuse tukagaruka, kireka iyo wagiye ugatinda ukabura nk'umuzigo, bigatuma na mwaye wari ufite zo kwifashisha cyangwa se zo gukoresha zigutunze, ugasanga nawe wenda urashiriwe ukiri mu muhanda. Nicyo kintu cyonyine kigoranye ku mushoferi kuri iki gihe. Ntabwo biba byoroshye kuba wafata imodoka ya miliyoni 80 cyangwa 100 ngahe ngo uhereze umuntu ngo agende. Denike cyane ko abagore hari ukuntu twafatwaga, ukumva ngo ikibaye cyose kikosa mu muhanda ngo pfunwe kubera ko ari umugore. Undi mutegarugori ukora akazi kadasanzwe ni Antoinette Hagenimana, nawe ni umubyeyi w'imyaka 33 atuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Yahisemo akazi ko kuvugira inka mu bukwe. Rero nko mu rwego nyine rwo kwiteza imbere nk'abagore, yewe nyobora ibirori bitandukanye, abashobora kuyobora ubukwe nkaba MC w'ubukwe. Ibyo nabyo byaza kuvaho hari ikindi gice cyo kuvuga amazina y'inka. Ibyo ngibyo ukuntu nabitekereje, nabyirutse mbona nyogokuru wanjye abikora. Naba ndyamye rero rimwe na rimwe nkarota mbona ndiho ndakora nk'ibyo we yakoraga, nuko abantu bakampamagara rwose, ibi yasenga Rambo Murenzi wa Murerangabo.
ishombo ishoye amaboko yombi mu mabanda ya ruguru wangeriwe inka iwacu iraziruta semimeza ya rukinga n'inyamukingiri nk'umurinda umuheto ukazazirasanira birantunze urebye urwego bigezeho birantunze kuko muri rusange mu kwezi iyo ari mu bukwe twatangiye ubukwe guhera mu kwa karindwi mu kwa munani mu kwa cyenda mu kwa cumi mu kwa 12 ushobora gusanga nashaka kujya munsi y'ibihumbi 500. Antoinette Hagenimana uvugira inka mu bukwe na Irene Wantege utwara ikamyo bavuganye na mugenzi wacu Asumta Kabuyi. Nibutse ko iyi ari inshuro ya 48 u Rwanda rwizihiza umunsi w'abagore, ikaba inshuro ya 81 wizihizwa ku rwego rw'isi. Mu biganiro byacu kuri uyu munsi turaha umwanya abagore, duhereye kuri iki kiganiro iwanyu mu ntara mwumvamo abategarugori bavuga ibibazo by'abategarugori. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uri igitego. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Igihembo cy'amahoro na demokarasi kitiriwe Madame Victoire Ingabire Umuhoza cyahawe uyu mwaka abantu batatu: John Williams Ntwari, umunyamakuru umunyarwanda witabye Imana mu kwezi kwa kabiri, abaharanira amahoro bose mu Rwanda, na Kambale Musavuri uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igihembo gitanzwe ku nshuro ya 12. Umuhango wabereye mu Bubiligi mu mpera z'icyumweru gishize. Madame Perpétue Muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro. Navuganye nawe atangira ambwira icyakurikijwe mu guhitamo abahawe icyo gihembo. Twakurikije kuba umuntu yaritangiye yaragaragaje ko haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi atarobanuye. Icyo nicyo cy'ingenzi, kandi akaba haranira uburenganzira bw'ikiremwamuntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange. None se udondaguye wa mugani ari John Williams Ntwari nabo bose mwashyize hamwe, cyangwa se n'uyo Kambale Musavuri, buri wese ku ruhande rwe n'iki cyamuranze mu guharanira ayo mahoro n'ubwo burenganzira muvuga? Buri wese ku giti cye hari icyamuranze. Tuhere kuri John Williams Ntwari. John Williams Ntwari yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu Rwanda no muri kariya karere, yerekanye ko atagira aho abogamiye. Ni umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona kandi agafata igihe cyo kuyasesengura, kandi ntawogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose. We icyo abashyize imbere ni gusobanura amakuru, kandi akareba niba ayo makuru afite akamaro kubo azayabwira. Ni ukuvuga ngo ntabwo we agendera ku bimwamamaza ku giti cye, yagenderaga ahubwo ku bifitiye akamaro abaturage. Bariya twashyize hamwe rero bo ni abaharanira amahoro nabo na demokarasi, ariko biragaragara ko ari abantu baba baritanze. Nabo twashyize hamwe mu gice kimwe cy'icyo gihembo cya kabiri. Undi rero wa gatatu ni uwitwa Kambale Musavuri w'umunyekongo, akaba nawe kuva kera aharanira uburenganzira bwa muntu muri za association nyinshi. None se ku runana rwanyu ari rw'abanyarwanda, abanyekongo bajemo bate? Abanyekongo nabo tubashyira imbere, cyangwa nk'uko dushyira n'abandi banyamahanga. Murebye abo twahaye igihembo kugeza ubu ngubu, hari ndetse abaturuka mu bihugu byinshi bimaze kugera kuri 12 cyangwa 13. Ni ukuvuga uyu mwaka cyane cyane rero ko n'abanyekongo bafite ingorane zikomeye z'intambara, byabaye ngombwa ko duhitamo umunyekongo kugira ngo dushobore kumuha umwanya, tumushyire imbere asobanure ibibazo by'iwabo, kandi tubwire akarengane k'abaturage bo muri kariya karere.
kuri uyu wa gatatu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umutegarugori. Urunana rwanyu rumaze hafi imyaka 13 rushinzwe, mumaze gutsimbataza mute uburenganzira bw'umugore mu karere k'ibiyaga bigari? Twageze kuri byinshi cyane cyane urabona buri mwaka twibutsa ko twerekanye ko umugore ashobora gufata ijambo akavuga, twerekanye ko dushobora ubwacu gutekereza ku bibazo bitwugarije muri kariya karere, kandi tukabivuga tukabishyira imbere y'inzego zishinzwe kurenganura umutegarugori, kandi nawe umutegarugori ubwe